kay punchaypi parlarisun uxchikanta sutincharisha imaymana costumbresta kay mundo churaykun y chayta qhatinku mashkas ninku kay Pascua tiempopi Semana Santa ninku noqa televisión rikuni maychika camiones hatuchis pescadowan charimunku pescaduta mikuna tiyan kay diyasqa nin mana aychata mikunachu nispa ninku chantaka chunka isqueño platusta mikunasta wakichina lacayotemanta, zapallomanta, arroz con leche, pescado, chaykunasta mikuna tiyan ninku. Imaymana costumbresta runa churaykun yapaykunku Diospaq palabranman, mana Diospaq palabranta qawarinkuchu. Mana chay costumbres kanchu, ari kay llaqaypi sotachay ladopiqa ninku Diosqa wañusqa kashan kay diyasqa mana huchachu suwakuyqa porque Dios mas rikushanchu chay tutas ch'isinpi suwas rinku chuqlluta papata tukuy ima puquykunasta frutata manzanasta suwaq rinku chaytataq aparikapunku wasinkuman umanchayqa urqu puntaman maypi charkarqa San Pablo nisqa chayman apajkanku hatun turrilpi waykuq kanku mikuq kanku chay suwasqa chuqllusta papasta tukuy ima chay costumbre karqa chay tiempopiqa Diosqa mana wañusqa kashan mana yachan mana huchachu kashan suwakuyqa chay tutaqa chay ch'isisqa dueñosqa mapuñuqchu kanku wara k'aswan tukuy tuta wara charishanku chaypi pero imaymana trampasta ruwakanku suwanankupaq runaqa pero chaymanta yankuti imaraykuta mana aychata mikunachu paykunaqa willariwanku nispa Señor Jesucristo aychantacha mikusasunman ari umanchay wakinqa kay ororo ladutaqa nin hampatusta lagartusta mikushanchis nispañataq ninku paykunaqa entonces noqanchisqa mana chaykunasta creenanchischu tiyan sinoqa más bien ka Diospaq palabranman sujetakunanchis tiyan Cristumanta parlarispa sutincharisaq kay Diospaq palabranta kay más bien San Lucas libropi San Lucaspi iskay chunka tawayuq chiklaynin chaypi imatata yachachiwanchis Señor Jesús kawsarimusqanmanta chayta sutincharisun uqchikanta kay Diospaq palabranpi nin kay hinata semana ñawpaq punchayninpi chapullaraq chay warmisqa maypichus Jesús p'ampasqa karqa chay chiqaman kutirerqanku perfumesta wakichisqankuta apaspa waq warmiswan kuska chanta aya pampana punkupi hatun rumi tigrasqata tariparqanku yaykuspataq mana tarirqankuchu Señor Jesuspaq ayanta hinallapi manchachikuspa mana imanakuyta atisqankurayku paykunaqa qayllankupi iskay qaris rikurerqanku llipipisaq p'achayuq mancharikuspa pampam o más bien pampaqkunaqa kama kumuykukurqanku pampakama kumuykukuspa paykunaqa qhawasharqanku kawsaripunña yuyarikunkichik Galilea yaraqpiraq kashaspa qankunaman nisqanta runaq churinqa haywasqa kanqa huchasapaspaq makinkuman paytaq chakatasqa hina kanqa kimsa punchaymantataq wañusqas chawpimanta kawsarikampunqa nispa chayrayku paykunaqa yuyarikurqanku recién Jesuspaq nisqanmanta aya pampanamanta
kutimuspa chay tukuy willarkanku kuchunka uqniyuq apostolesman waqkunaman ima chay imasta apostolesman willaskunaqa kaykuna karqanku María Magdalena, Juana, Santiago maman, María awan waq warmiswan ima warmis nisqankuta apostolesqa mana creerqankuchu chanta hatarispa Pedroqa maypichus Jesus ampasqa karqa chay chiqaman usqayta rirqa ukunta qhawaykuspataq uk chiqapi sapanaslla rikurerqa chanta riporqa ukuspa chay imasqasqanmanta. Bueno, chay hina historia kashan ajina Bibliapi qillqasqa kashan imaraykutaq Diospa palabran chay churasqa kashan. Imaqtintaq qamkuna mask'asyankichis wañusqaspaq chawpinpi kawsashaq runata Jesus kawsarinpunña mana kaypichu kashan mana ayan kamyachu payta antes rikunkichis Galileapi chayman rinkichis nispa. Entonces hay warmis kawsayusqayta corresqanku apostolesman willa ni paykunapis creesqankuchu. Pero Pedroqa usqayta correspa nisqa hawamusaq nuqapuni a ver rayqosa chaytawanqa mana tarisqachu Señorpaq ayanta hatun rumita iskay chunka runasmanta tanqasqa tapaykuq kanku chay hina costumbre karqa chay aya pantana huevaw hina karqa chaypi. Entonces chayta t'ukuspa paykunaqa qhawasharqanku pero recién yuyarikurqanku Jesus kanerqa kinsa chaymanta kawsarimusa wañuyta atipaspa chaywanqa salvacionta segurasaq qankunapaq chay nisqasninta recién uyarurqanku. Pero kunanqa kay San Mateo librupi iskay chunka pusaqniyuq rak'iyninpi chunka uqniyuq chiklayninpi nin soldadosqa chay rato mana Jesuspaq cuerponta rikuspa ch'usaqllataspaqa usqhay willamusqanku autoridadesman willamusqanku sacerdotesman chay fariseos y escribas pikunacha pagasharqanku chay soldadosta michinankupaq ama nipis wananpaq ashka soldados churaywusqanku. Entonces kaypaqa nin kay hinata San Mateo libropi iskay chunka pusaqniyuq chunka uqniyuq chiklayninpi warmis rinanku kama wakin soldados llaqtaman rispa kuraq sacerdotesman willamurqanku chay tukuy imasta kuraq sacerdotes kuraq runaswan tantaykukuspa yachachirqanku chanta soldadosman ashka qolqeta lluk'iykuspa nerqanku qankunaqa niychis yachachisqasnin tuta hamuspa Jesuspaq ayanta suwarparqanku puñunayku kama nispa kamachis chayta autoridades yachaspa noqayku paykunamanta librasqayku nispa niyta munasqaykichaypaq nispa chanta chay soldadosqa qolqeta hap'iytawan kikinta suwamurqanku parlamurqanku yachachisqasnin hamuspa hina chay suwasqankutaq. Bueno, chay imaymana kashan karqasqa chay lluk'iykuna autoridades soldados lluk'iykunaqa karqanku puniña unay tiempo manta macha chay tiempo manta chaytaqa ninku castellanoqa corrupción ninku porque pichus qolqiyuqqa lluqsin mana huchayuq pichus mana qolqiyuqqa chayta antes carcelman churarqarinku kaypiqa
chay autoridades ka monarcanco negaita Señor causaremos canta contranta o jaricorcanco Señor Vinci Jesucristo contranta chayraiku paikunaka yuk egos kanko ashka kolketa soldados man yuya kunankopa puñunayku kama suar paskanko apóstoles amoitawan nispa mana sini apóstoles ma creergankucho Señor causarimunanta sut eta nisha ni paikunap sansa aikrak kanko pakarakamus kanko ima ichare manachu chaita nyau pamantanya wanci syaktin kunya paikuna ka aikes kanko mana chay bichu kasarganko chantaka imatah chay pi pasam soldados ka kolka itawan ka chay kikinta niskanko kolka ka ancha atinio supaya ka manehan kolketa yuyerawan ka atin kuman santita autoridades ta justicia ta tukoy ima mais ka cuentos sa paponcha y noticias pioxirimon pichus huchayo kanya hawapiña kasya may chika huchatapi suachon cárcel manta or parenco pacham autoridades koloketa yukigus kan puraipo chay costumbre rakunan kay ponchay pikikillanta kasya pero kaita no pasu kinchay monani tukoy tiempo Señor Jesucristo tan negaita monarcanco hasta nacimiento pi wawasta wanchirarcanco munaspa chinkarichita Jesús pa vidanta Jesús pa causeninta tukuy wawitasta ima horror kanku kunkas ninkota ima imanata chanta tata Dios ángel takachamuspa María José magniska kunantuta zipuitis wah yahtaman wah nación man imaray kuchus kaya pakaran kanya wanchiran kanku soldados wasi por wasi purispa Jesús tawanchita munaspa hinamanta entonces José y María ka 15 watata Egipto yahtaman aygarganku chaypi pakakamorganku mana Jesús tawanchinankupa achaywan chay nasikusqanmanta pacha negaita munarganku Señor Jesucristo taka kunan kay punchay kama negashallankupuni Señor taka monashanku chinkarichita Señor ta kunan wak leyes yoxikamushan mananya Dios manta parlangankuchu escuelaspi colegiospi ni ima antes parlanganku brujos yatiris costumbres chaykunas tradiciones hinaspa wawaska derechon kutian nasikusqankumanta pacha atinku paykunaka tukuy ima munasqankuta ruayta mananya tata mama atinchu mana autoridad ninkankachu mana atinkankuñachu mandayta wawasninkuta ni yachachiyta Dios pa palabranta entonces chinkarichiyta munaspa yuk'igorqanku mayskas kunankama pasaq wataspi karqanku imaymana yachachiykunas universidadespi nerqanku mana runata Dios ruanchu sinoqa evolución monumanta lluqsinku monumanta runaman kutirparinku chayta universidadespi yachachirqanku pero chaykunan pasashanna pero waqkunatañataq yachachiykunasta urqumushanku munaspapuni chinkarichiyta Señor Jesucristota hinataq cristianosta persiguiyta munaspa chaymanta kunanqa por ejemplo kay Bolivia suyupi huelga ruwashanku maestros tatas padres de familia imaraykuchus manaña Dios manta parlanqankuchu colegiospi escuelaspi sino antes millay p'engaykunas ninkuta yachachanganku wawasqa derecho kanku sexomanta yachanankuta hinataq willanata huch'uysitumanta pacha imaymanasta manaña kunan p'engay kanqachu imillita wisarikun mana tata maman atinchu corregita ni ima que harkakamuy atin tata mama tata carcelman antes churaykunqanku entonces imaymana yachachiykunas kunanqa chaymanta oqharikushanku kunanqa mana wasipi iglesiapi maypipis libertad kanantiyan Diosmanta parlarinapaq chayta maqanakushanku kunanqa mana leykunas chay lluqsimunanpaq contranta kay fariseos escribas sacerdotes niegayta munarqanku pero
hasita ma ating kucho ni hay ama ater kang kucho atipaita Señor Jesucristo ta manapuni imainata ta apóstoles suang kumangkarka si aska soldados michirisarkanku hatun sumitata pungkuman tangkayuskanku mapunis nipis waita piensan kumanchukarka pero chantapis Señor Jesucristo cuerponta mazi kuchi atin kuchu punan kama mana gancho Señor Jesucristo tumban kaman sosahya Señor causarimo jairaiku no kanchispis feininchis dia causarinanchispa dia no kanchispis Señor pai atipan wanyuita supaita tukuima no kanchispis Jesucristo anka atipayasunta causarimuyasunta kata Dios wan causa kamusunchis Chay, Señor, pues causarimuini, chay carta mensaje importante tukuy mundo entero pi, apóstoles, tukuy runas para largango, Señor, causarimo, Señor, ñakaricharkanku, cruz pichakatay borkanku, pero pay atipan crusta, atipan wanyuita, atipan tukuy mata, y chay justicias mana, ni imanakuy aterkankuchu. Na mana tapay ating kuchu. Mana Dios pa kontranta o karikohkuna atang kan kuchu atipay tanihay ka. Kunan por ejemplo kay tiempos pi guerra karisyan akay Israel adope akay Rusia, Ucrania chay pi warangkas wanyurisan ko lunasta wanchisyanko. Pero mana tata Dios ta chinyachi atang kan kuchu. Ma atipay ta atang kan kuchu. Señor Jesucristo, atukuy atinio, poder niyo, paeja, wanyuita atipan, supaita atipan, pero kay no kanchista manach inyachi atiwasuncho, ashka, waranka, cristianos, preferinku, wanyuita menos, negaita, señorta, akay India, África, chayladopi, creyentesta, wanchirasyanku, pastoresta, wanchirasyanku, iglesiasta, enjaykusyanku, chay persecuciones kashanya, monaspa negaita chincarichita señorta entonces chay tiempo manta pacha chay persecución que carcapuni hermanos ni kay tiempos pino ganchisja manas una niscantachu jatinanchistian no ganchispaja sut hinchaja Biblia Dios pa palabra chay pikasyan tukuy ima yachachikunas mana umayang kumanta orkonan kuchutian tukuy zona kaita zuarja, kaita yapaikunku palmitasta zuangu kunanka imay manasta comerciantes porque hay munaspa negocio hay munaspa religión o kay paskoan imay manata wakicinku no ganchiska sujetakunchis Dios pa palabra charayku kay San Lucas pinisian imay natata Señor ninchis Jesucristo causarimorja wanyuita atiparja inamanta chinyacherka chay autoridades mana aterkankuchu zikuchita Señor Jesús pascuerponta kunang kama chay historiaka sapapun chay predikakusyan mundo enteropi tukuy yachasyan de que Señor Jesús causarimorga maiken libro yapipis chay enciclopedias ninku diccionarios ninku tukuy chay libros pikasyan Señor Jesucristo wañuskanmanta y causarimuskanmanta hermanos no panchis pachay esperanza chay nesta aguanta kunchis chay nesta ñakarisun sufrisun Señor daiku mana peininchista negananchistu dia ari tukuy tiempo persecución kapuni unaymanta pacha kunampis kay tiempopi ashkas wañurasyanku lugarespi gracias Señor man kay Bolivia suyupeka todavía predicasyanchis iglesiaspi conferenciasta zuarisyanchis yapakanipi nogakunitan karishani chaypi hatun tantakuy kayanta Dios ta hatun chanapaj Dios manta parlarikunapaj libertad kasyanraj pero cuidakuna tiyan mañakuna tiyan Dios tatamanta ama chay chinkarinampaj amataj persecución hallarinanta kay Bolivia suyupipis orakunanchis tiyan Dios paj palabran niwanchis autoridades paj gobierno pa tukuyima orananchis tiyan paykuna justicia ruanankupa chekanta ruanankupa imatapis ama wistuta manejanankupa ama yukaykuchikunankupa kolqewan nita Dios pa kontrampi
o kunangkuta autoridades. Chay manta, tata Dios niwanchis ora nanchis tamaña kuich oración pi Señor manta, mana no chay hinata ñakari nanchispa. Entonces, hermanos, kay Pascua días que mana muchacho aychamikuna, mana Cristo wañushanchu sapawata, mana chay yuyay maymanta hamon pita chayta chura, Cristo kawsarimon wiñaypa huyaynintinpa, mana sapawata wañuykushanchu chaypi, chayta yuyashankus was religiones ima, mana nawanchis chayta creenchistu. Nita sapawatachu Señor nasikushan, mana hinachu. Señor nasekon ikunanka ñapis juntaña wañun cruzpi noganchis rayku mana sapawata nasikushanchu Señor chaytapis chay pantayta reparakuna tiyan. Nita Señor Jesucristo kay diaspi wañusqachu kashan. Hermanos, kayta yapay kurisaq. Domingo punchay, primer día de la semana nin kay primer día de la semana ka domingo kasqa tukuynepi chayta nishan. Entonces, chay domingo panchaypi, Señor Nins, Jesucristo, kawsarimorqa. Chayrayku noqanchisqa tantaricunchis astawan tukuy tiempo noqanchispaqqa Semana Santa, tukuy tiempo Señor paqtiyan, pero dominguta astawan tiemputa qonchis imaraykuchus tiyan feriado, autoridades libreta hina qoanchis empleados man tukuyma provechanchis chayta Señor tayupaychanapa. Pero mana domingo yachu Señor tahatunchanchi, sino tapuncha y zapadía. Pero wakin haninko a dominguistas hankuna kanchichis, sabatistas ahina kaninko. Pero no kanchis mana sábado tachu hatinchis ni domingo tachu. Señor Jesucristo hatinchis, paita hatunchanchis. Primer día semana, Espíritu Santo, Pentecostés pijureik amorja. Chay día chayrayku estaban Biblia pisutin chawanchis y marayku domingo estaban tiempota onanchis kashan Señor man noja empleado cargane ashka watasta komi volpi mana ni haika domingo yankayta munachukani porque domingo ka ocupasca iglesiapi sapa domingo kashani mana nombra chikuchukani nita munachukani nombra nawankuta domingo yankanaypa mana hinachukarka mana ley obligancho ni pita domingo yankanata. Entonces, no ganchisca tanta kunchis día domingo, mana sabatistas ni sanguman hinachu ni tak dominguta ni tak sabaduta paigunaka sabaduta guardas paka salva kosonin mana sabaducho salvan ni domingucho salvan. Jesucristo cruz piwañorka pai salvador ninch pai takatikunchis. Pero chaymanta son kepaneta apóstoles pues sapa primer día de la semana chayta San Juan librupi ñaurita pinkichis chaypinin primer día de la semana domingo punchaypi tantarikusqanku apostolesqa parlarikunanku tata Dios manta parlarikunanku chari Señor Jesucristo chawpinkupi recorrer paren mana punku takaspalla chay chawpinkupi paykunaqa kusikunku mancharicunku Señor tarikuitawan makisnin tarikuspa costadon tarikuspa imanatachus chakatarganku chayta chaypacha primer tanta kuipeqa mana Tomás kasharqachu chaypinin Tomás hasta un jepanista Tomás muyagan Señor no payku chawpikupi kasharqa hamun Señor mayman cercanki kanayki karqa kaypi mana creymanchu mana imatataq kawsarimunqa noja makin saat costadón chakisninta makisninta clavoswan takaskankuta rikuspa recién creeman nisqa. Entonces kepan domingutaqa watek apóstoles tantakusqanku Tomás chaypi kasharqa. Entonces Jesús ta chaypi rikorin Tomás tanin Tomás ama incrédulo kaychu creyente kay hamuy makiykita lluqchiway rikuy chakisnita makisnita clavoswan takawasqankuta tukuy unqurikusqa perdón mañakun Señor mío Dios mío perdonaway kay chika huchata ruani mana creespa ruaqarikun perdón mañakun Señor ma venga tibuchu perdonan ari Pedro taps kinsakutin negaykutin perdonallanta mana payqa no qhesachan
nita huichor parincho. Hermanos ni, no, Señor ninchiska, listo kasha, ojarina wanchispa, perdonana wanchispa, hina huchasa pasta, muna kuanchis, huchas ninchista, pampachaita muna, paipas yawar ningwa. Hinamanta, entonces manchay, apostoles kachay, emanta os wan kalpa wan predica y gallarer banco, yarkas kaleones hinatukuy lado tapuri gallarer banco, hasut iskas, makaskas, tukuy iba autoridad ima parlar con Dios para palabra manta mana manchechicuspa porque el Señor Jesucristo causaini calipata valor ta corca apostolesman y tuco y cristianosman hermanos no manchistapis Señor Jesucristo calipata valor ta coanchis y maraicuchus no manchiska Señor takati spay atipan supay ta atipan wanyuita no manchispis Payon Cusca Atipayanchista, hermanos. Ya hay esperanza. Entonces, que hay Pascua tiempos de ama y maimana costumbres tajan con la Jati. Biblia man sujeta coichis. Dios la palabra. Que hay San Mateo libro picacian, Lucas libro pi, es que hay chunga tawayo chijanim, y mainata señor causarimorga, y mainata negay munarganco, y gorganco, soldados bantuguima, ya hay sut hincha shawanchis, costumbres que hay mundo como una chincarichita, señorita, me contrata o jarita monashanco, pero no ganchisca, siguen día. Ya manta para las hermanos ni provechana o ahorita ni staps. Na y si tu manta paches, sapa sutiaita, sapa chisiaita, sapa puño y kunapa, sapa mi kunapa, Dios manta parlana, ama pa y kunapa, con ganancupa, hichari. Bueno, hermanos, Dios bendice Chontuco y hermanos Ninchista, Uchicanta, Sutincharenchis, que hay costumbres, que hay tiempos manta, mana, Ichataja, Sumactapuni, Yachenchisto, Ichascapan domingo la carga, o ñaupa domingo la carga, mana, Sumachuita, Chunita, Señor Jesucristo, 25 punchaita ponicho, nace corja, o asuan ñaupasta, o asuan jepat. Más importante, mana, no va en día tachachans, sino que el Señor, nace corja, guañorja, cruz, pichacatasca, no ganchis, uchasapa, chaita, creenchis, no ganchis. Yo no soy manat, catauten canco, monasta, Señor, canegay. Dios bendicito, hermanos, monasca, tucu y hermanos peconachos, que es adiós, zapa, ponchayo, uyaricusian quichis, Dios ocupacho, que en esta ajenata, sotincharenchis, Dios para palabra. Y nada, hermanos, ni, jepan domingo, camayaña, cacho, maipichos casa, mana ya chakusianichu Señor kaita pai kachawan hermanos ni hina bihitupis apitupis puisianira predicacionira kay días pe aska bendición kangay ayapa kanila dupi aska tantaricunco hermanos kaiswa papi Dios pa palabranta sutin charini pa ikunap hina hermanos ni kepan domingo kamakachun hermanos